Abahangu abarukurinda ebyobuhangwa na munonga aha mugera gwa Rwizi nibagira ngu omugero ogu guri omu kabe kahango ahabw'okuba buri hamwe hariho ebicupa aha mugera ekiri ekyakabi aha magara g'abantu abarukurenga miliyoni 5 abarukukozesa omugero ogu omu kyanga kya Ankole hamwe na Buganda. Uganda bagira n'abanaga ebintu batourist n'abanaga ebintu mu national parks bona wildlife nema NF bona twenda bari kye civil society twikiriza nangwito hati tusimbuye obwahati ebitongore ebirukurwanirira obuhangwa batandikire hururu eyesirwe a world without waste revolution in Uganda kandeji egenderire okurwanisa kasasiro etarukujunda hamwe no kumaraho eyindemize erikucwekereza ebyobuhangwa. Itwe nga civil society na nimwe ba media n'abanya-Uganda twene. We want to see a Uganda that is clean kandi Uganda eri amutindo wensi ezezerigambwaho ngo butonde wensi buri ono butamburaje kishasha insi yitu amazima n'endofa kandi no buvunanzibwa bwitu kugira ekitwakorako. When we sort, that is after that other process of collecting then to the mail collection. The bottle is the trademark is moved off, the colors are separated, and some plastics have different names. Ehururegi neza kumara emyaka 5 barukushomesa abanya-Uganda hamwe na za factory enshonga zo kukuma ebyobuhango. Nde Michael Mwakire, AGACENCWIRE.